gusa wenda tutavuga ibyacu. Soma Baroma iminota 5 bavuze ibice 8:34 ngira ngo. Ninde uzaciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Garukiraho muri uwo mugisha ngizeho gusa n'upfundikirira icupa bamaze kuvuga, ndagira ngo mbabwire amagambo atarenga 3. Biri iravuga ngo Yesu amaze kuzuka arangije imirimo mu bintu bikomeye hawe bibiri. Byoba byinshi ariko ndavuga mu bibiri. Bibiri iravuga ngo mbere ngo habwe izina kandi ukiryumvuza wumva ntaco bamuhaye, kuko izina muri mwari ufite 3 hari n'ufite 5, hari n'uzinduka yiyita irindi wumva izina ridakomeye. Ariko iyo ugarutse ukareba ikidukamiye muri iyi si ya none n'amazi. General ntagira amaboko 3, nta nagusumba, nta kurusha n'ibiro, ariko ni general. Iryo zina iryo rirahagije, mwamubona abasirikare barabizi. Depite arasa nawe azayumva, hari naburusha kumva, ariko bavuga ngo ni depite uje iryo zina. Yesu ngo ahabwe izina riruta yandi. Ariko icyo ngendereye cyane mu minota isigaye ngo ahabwa n'itorero. Abaefeso igice cya 22 ngo ahabwa n'itorero. Imana iterura itorero irarimuha. Ibi bisirimba uti basirimbiye kuki? Dusirimbiye kwa akabati kari mu itorero, kandi ngo ararihabwa ngo ribe umubiri we. Umuntu yomba igitabo ngo asiga ncibagiwe, umuntu yomba amafaranga bakayashogora, ariko ngo abo umutwe ribe umubiri. Kubera kuba mugufi ahambagaze hari abaruza kagake ku haruguru, siko bimeze. Ariko ntawo kwirirwa baza ngo se kuriya ninda ni hari yiri n'agatuza n'amaguru nabyo ni hariya, kuburuza umutwe n'ibindi naho biri. Aho Kristari niho n'itorero riri. Ngo amaze guhabwa itorero, Bibiri iravuga ngo ararifata aryemera nk'irye. Paulo avuga ngo se ninde wo rirega? Nje no hindura nkavuga ngo se ninde wo murega? Kuko ureze inda yanje uba wandeze. Inda yanje ndikeneye undi muavoka muri mutwe wanje ubayuzi kuburana. Itorero ni rya Kristo, kumenya aho ribiza bituma dukomera habe naho bavuga ngo ririmo ibibazo. Imana ishimwe cyane. Abamubonye bashize hana abakozi si banyiri itorero. Iyi nzu ifite abakozi, hari abazamu, hari abaje bakoropa, ariko ufite nyirayo. Aba ni abazamu, abandi barakoropa, abandi bakora ibindi, abandi bareba ya matara, ariko nyiri itorero nuriya. Haleluya! Hari ijambo nkunda kuvuga ritariza gupfobya abakozi b'Imana, kuko naje ndimo naba nipfobeshe. Yesu yabwiye, ese ninde yabwiye ngo uribuye? Ni Petero. Ngo kuri urutare ngo nzubaka itorero. Siko bivuga? Ntiyavuze ngo nzubakisha. Kubaka no kubakisha c'est différent. Wubakisha ufite amafaranga ariko utarize kubaka. Ariko kubaka ni wowe wenyine ubumba amatafari, ni wowe ukatitaka, ni wowe engineer. Itorero ndirimo ryubakishwa. Kristo yaravuze ngo nzaryubaka en tant que maître maçon chef. Ngo amare kuja kuri yo chantier haye yubaka, afata aba bose n'abaede. Nta chantier zikoraho umugabo umwe. Guhera kuri apotre twubaha n'umuede, ababishope n'abaede, kandi umuede niyo yorwara chantier akomeza. Haleluya! Aba ariko barakora, ariko ndunda bafobye kugira ngo uje kuri chantier y'Imana, habe no kubona ubuede kuri chantier y'Imana. Biraruta kuba umukozi wa nasozini. Kandi kavuga ngo ariko arakatita kaneza. Imana ishimwe cyane. Ngo arazamuka yicara iburyo bwase, ikimuze mu cyumva yara nitorera iburyo bwase. Valeri n'umucamanza. Urukiko rw'Abaroma, umushinjacyaha ngo yazaga ahagarara iburyo, uregwa agahagarara imbere y'umucamanza. Umushinjacyaha akamurega, burya ngo amurega undi akiregura. Nyuma yo gusoma urubanza niyo wasangaga barangije kurusoma utazi uko baburanye. Iyo yatsindaga ngo bamwicazaga iburyo, akaza kwicara ku ari kumushinja, akamubwira ngo nkwereke ko wambesheye. Iyo yatsindwaga bamushyiraga ibumoso, nukuvuga ngo position yicayemo yakumenyeshaga ko urubanza zagenze. Bibiri iravuga ngo Yesu azamuka n'itorero ngo yicara iburyo bwase, aho Satani yaturegeraga. Aravuga ngo aha niho yicaye, kandi ngo arimo ararisengera yemi. Amen. Haravuga ngo itorero ngo rega ngo ninde urisengera? Ubundi se urisengera wowe wona bishobora, ariko ararisengera. Ni umunyamasengesho. Muzamupfa kuvuga ngo muri mu masengesho, kuze kubivuga iwacu nta munyamasengesho usa na Yesu. Yesu yasenze ubuzima bwe bwose
rwose kuva atangiye gusenga uzasome muri Bibiliya aho yasenze ntaharaba amena, ntaho aratanga amena kugeza ubu mbaye mvuga. Ariko umunsi yigishije abantu gusenga, abo twita ngo nibo bazi gusenga, yahurutiye amagambo 10 arababwira ngo muze muvuga ngo amena muji wanyu musanga abagore n'abana. Ati ndabizi ko mutokushobora. Ariko arasenga, arakomeza arasenga, Getsemane arasenga, baza kumufata ari masenga, abasanganira ari masenga, Yuda aramusoma ari masenga, aca mu rukiko ari masenga, bamumanika ku musaraba ari masenga, azamuka mu ijuru ari masenga. Pawulo aravuga ngo ngiye kumwerekwa ngo mbona aracyari kosenga. Uyu nadashobora n'uyu ariko arasenga. Yerekwa isengesho ngiye maombi ukwaza agenda. Yaravuze ngo muri biro y'Imana nimba nita administration ntabwo kuri reception haba Imana. Mwe muri biro zanya abashefu uyu ni uba kuri reception. Haba hari udukobwa n'uduhungu twanize make, nitwo tumenya gahunda ya shefu, kuriye bakazitwara, audience nibo bazigusabira bakomeye. Ariko kuri reception ntabwo haba shefu. Shefu abaririya aravuga ngo Imana yacu. Pawulo yerekanye iyo filme ngo yirisiba kuri reception ngo haba umwuka wera, ngo yadusenze ni uza wakira amasengesho, ngo ariko akakira amasengesho y'amafuti yanje, amasengesho adasobanutse, ntituzi gusenga uko bikwiriye. Yamara ngo kuyumva agasa n'umuavoka wakira urubanza rw'umuturage. Ta muturage uzi article azavanga ihene na nyirasenge, akavanga amafaranga yo guhaha n'imyenda, ukayoberwa uko urubanza rusa. Yarushita ku muavoka akaruha forme, akavuga ngo vanamwe imyenda, buretse izanyogosenge burana isambu, hari itegeko rirengera abanyamasambu. Umwuka agashyira amasengesho yacu anforme. Bibiliya ivuga ngo yamara kuyaha forme akagusigaho ntawe kujana njewe nawe turi bicucu, ngo akaja muri ofisi kwa bose. Pawulo aravuga ngo yamara gushika ntabwo aje asenga, ngo azanihe iminiho itavuga. Yakuni hano gusenga biratanduka. Abadame bacuye inka mu ngo kuko barize, bakuru babo batarize barazibuze. Ariko yarirawe ngo none se umukobwa warize umwuka wera ntazavuga. Bibiliya ivuga ngo akaniha, ngo akaja mu gituza cyase, ngo akavuga ngo yo Douglas, ngo Imana ikamubwira ngo bite Douglas nikiye kibazo. Akavuga ngo afite ikibazo iki niki, yamaze gustrictira ya mafuti nasenze, ya mafuti Bishop Douglas yasenze. Aravuga ngo yari mavuga abwira Imana ngo Satani de l'autre côté na waritokeza. Kurya yarase Zakariya baza basoma igitabo cy'Imana, ngo akavuga ngo ndeba hurenga none ngo urasubiza Douglas uza amafuta agira, ngo akavuga ibyaha byacu kandi akabivuga mukuru arabizi. Umurezi wacu azaturega ukuri ntazabesha, azaturega intege nkarazizi. Harabaza bibesha ngo Satani ngo ntazabona, ntanagira rinete, arabona neza. Sinko kubona, arabona neza. None ngo akaturega Satani nawe akavuga ati Salomo 1-2-3-4 zazanje. Imana ikavuga ngo kumwuka haya musengera, Satani akabahaya murega. Bite ngo agahamagara muri ofisi ya Yesu, ngo urebe dosiye ya Salomo, urebe dosiye ya Douglas. Bari bavuze ngo afite ikibazo, ariko na Satani avuze andi manyanga agira, bankundeberaho. Daniel yaravuze ngo mbona ibitabo bibumburwa ku bwinshi, ngo mbona ikindi gitabo cyitaruye ibindi kirukwacu. Ibitabo oublier n'ibitabo by'imirimo, ngo akubise mu mirimo, ngo akavuga ngo Douglas ntacyo yo gukuraho, ta mirimo ye ni fake, imirimo ye ntakigenda. Ngo ariko avana decision, ngo hariho abandi bafite igitabo nishuriye bejejwe mu maraso yanje, urindeze ndebe Mana yanje. Yahindukira kuri yakwizera, ngo akavuga ngo de Douglas kigabo. Okay, Douglas bigari yarabikoze, ariko biri muri bigana vuze Golgotha ngo birarangiye. Naramwishuye, usubiza Douglas ngaho ndakiba. Mwuka wera ni ufite itorero. Nje rwose confidence ngira saba shumba. Ni umwuka wera. Amen. Sinje, si wowe, suriya, itorero ifitwe n'umwuka wera. Umunsi ryorara mu mufuka wawe nibe bazorirya. Itorero umunsi ryorara mu nzu yanje boryiba. Ariko itorero riri mu kuboko kwande. Yaravuze ngo ninde warivuvunura, funyise ninde warikuramo. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo rega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko ye. Muje mugira ngo Imana ifashe ikintu itashatse kurekura. Imana ishimwe.
bene data, itorero ni rya Kristo. Aba ni abakozi kandi ubuzima bwacu yabivuze neza apotre ngira ngo ni kare. Ubu Kristo c'est la nature. Ubu pasteur c'est les fonctions. Ils peuvent changer. Twigaga mu gifaransa kera bakavuga ngo la nature ne change pas. Ubu ndi umuntu niyo nopfa umurambo wanje nti wo buhene. Nubu umuntu. Nobye buhano guma nkaba umuntu. Noba munini, noba muto, noba muremure, norya ntorya ndi umuntu deja. Ubu Kristo c'est la nature. Wokiruka mu Kristo, wokenuka mu Kristo. Ariko fonction. None woyobora korari, ejo umudiakoni, ejo bundi wohamagarirwa kuba apotre, ejo bundi zohinduka. Ariko ikingenzi, ikintu uzafuhira, bazakwambura ibindi byose ubare kuri bishweka. Ariko uzakomera ku Kristo. Umurinzi aravuga ngo icyo ni ikintu ngo kije gihumuriza umutima wanje. Kikanibagiza ibyago byose. Suko Kristo butagira ibibangamira. Ariko ngo ni ikintu gihumuriza ni kaluma. Imana itugirire neza bene data. Mukomere mu murimo, turi mu murimo wa data. Turi kuri shanti. Kandi ntimukaze mugira ubwo ngo turare. Oya. Shanti yagenze nabi bazababaza metre maso. Ta muhede bazababaza ngo hariya ko hadatunganye. Umuhede azavuga ati nazanye amazi bibazo uriya mwa. Kontra yasinywe na Yesu. Nibo wasinyiye kuba kitorero. Niyo mpamvu njewe ntabwoba nonanirwa undi yonanirwa itorero rifitwe na Kristo. Then abazi Kristo cyarico. Twoshaka twokoma amashi. Twoshaka twomwizera kandi twomwiringira. Imana iduha umugisha kandi Imana itugirire neza. Amen.